Okuma Radio 97.1. Warabeferi, Warabeyaya, Warabeferio, Warabeyaya, Warabeferi, Warabeyaya, Warabeferio. Okuma Radio 97.1. Kami Sampa, Emizimi Wadripa, Oye, Swagimpa Mamio. Menyim no sakroma, Nansumi Chakuko, Oye, Swagimpa Mamio. Asam to do ya, Masam Yina Wanyamio, Unya Swagimpa Mamio. The 97.1 FM is rocking. We are blazing. Asam to do ya, Masam Yina Shanyamisi, Oye, Swagimpa Mamio. Emi wa fremo se na sumense yo Oni esusu agimpa mamio Menyim no sakroma na sumincha koko Oni esusu agimpa mamio Mi wana me bwajo Na umumya na ukwekwa Ayenche wenyo Okuma Radio 97.1. Na ukwekwa Ayenche wenyo Dami wana abodwe kuti Ase umumya na ukwekwa Ayenche wenyo Dami utimese Warabeyaya Warabeferi Warabeyaya Warabeferio Warabeyaya Warabeferi Warabeyaya Warabeferio. The 97.1 FM is rocking. We are blazing. Okuma Radio 97.1. Mi wana bujinkutsio so ngumya na ugwefwa Ayenche wenyo Fye mi wana odo ode no ngumya na ugwefwa Ayenche wenyo Mi wana mabwajo odo ode wa ngumya na ugwefwa Ayenche wenyo Danyi na mese Warabeyaya Awo Warabeferi Abeferi Warabeyaya Warabeferio Warabeyaya Warabeferi Warabeyaya Warabeferio Warabeyaya Warabeferi Warabeyaya Warabeferio. The 97.1 FM is rocking. We are blazing. Okuma Radio 97.1. Okuma ini Yedieni Yekramuche. The 97.1 FM is rocking. We are blazing. Hey, Ishumawa. Nana ni play too. Na mama na papa. Ewe nyinara. Rag miso. Anyone of you wanna? Agni say. Anyone of you wanna? Agni say. Yeah. Agni sanwa mama yefasa. Okuma Radio 97.1. Sanwa mama yefasa. Isumana kwa.
Anyone of you want I get me say. Okuma Radio. Anyone of you want I get me say. Yeah. I get me san mama fasha. Yeah. I get me san mama fasha. Okuma Radio 97.1. Sisi bom, tabun bom, sisi bom, tabun bom, ya the waya. Sisi bom, tabun bom, sisi bom, tabun bom, ya the waya. Station Radio Man Kenya, Okuma Radio 97.1. Your friend me Grace, Okuma Radio, you are the best, number one. A friend you can't chop no phone control. This man I go, man and plate. This man I go, man and plate. I cook away Jesu. I'll wait and shoot my bench and walk it through. Aye. Taste manako, nana plate. Taste manako. I cook away and shoot. I'll wait and shoot my bench and walk it through. Aye. Taste manako, nana plate. 97.1 FM is rocking. We are blazing. Anana trouble, I saw my trouble. Anana trouble, they sumana kwa trouble. They sumana kwa, anana plate. They sumana kwa, anana plate. Okuma Radio 97.1. Radio, number one, by a back of a back up in Mantama, and the enemy of it to my yama. Yes, only a good one, near what day, send you my pa, one of your city and a moon, one coso, now one to Sana Mon, Okuma Radio, or best thing at the count from Okuma Radio, a yoke of man, back of it. A yame Adley Dubu, me war Parliament Sports, Mini, Okuma Radio, Usheni, me wireless, the piano, yo, and the phone, a document, Timmy. Muti Okuma na yeah deal and what is them pa damase let it go. Nigga don't work every day, every night like a chain gang man. Do the kind of quiet gets to the beat. Okuma Radio 97.1. Talk the police. I fear police. Second the police. Equally police. Olga police. Tamale police, chumani yo le famusa bejudo. Okuma Radio 97.1 FM is rocking. We are blazing. Talk the police. I fear police. Second the police. Equally police. Olga police. Tamale police, chumani yo le famusa bejudo. Okuma Radio. Chewere mazo by your business. Okuma Radio. Okuma Radio. Sajo. This is Sajo. Other miracle, my baby, Sajo Garani, Sajo. Okuma Radio. Okuma Radio. This
say Sadio. Azeni raka mabenye Sadio Brareni. Aye, Sadio Brareni. Aye, Okuma Radio. Sadio Brareni. Aye, this man I go. I'm in it. This man I go. What if I'm rocking? We are blazing. I'm from Kapim. Okuma Radio 97.1. We are blazing. ACP Kofi Buati, Okuma na FM de. Warrior Mantem, aso sin edi kanfo. Niema warrior na wo busu ye, na wo be ye no. Se ye de to nseni ani a na chese Okuma edamufua. Won niema bia wo kan so odi so. Achede a wo che ni Kofi Buati ACP. Ni di hu dance se meje mpanga bie ya e ka se ye da wo ase. Memebio Atata yemia Memebio Atata yemia Memebio 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 Atata yemia Memebio Atata yemia We are blazing. FDM my bread. I'm Rami Wano. Now was a bar. Intimate Makume Nama. Nami says, Senya, Fetino Sana, Subantio. Say what do you mean? I'm offered. Say what do you mean? Sika. I need to come and make up the FDM my bread. Come and make up a FDM my pie. Come and make up a FDM in Tijayo. Okuma Radio. Menim saka mamba, edu sikechi mama dani akwao. Menim saka mambo. Come and make up. Come and make up. Come and make up na FDM my bread. Come and make up. Come and make up. Come and make up na FDM my pie. Come and make up. Come and make up. Come and make up na FDM my Okuma Radio. Ama wasuni na ye shishi. Eturi asina dane ntokwe. Ibisa usika na dani asotro. Tonto mama mi abubu. Emi ami mmebi no. Na mi mawati asiasa. Enye meyi na ne ye wa ye nia. Enye meyi na ne ye nia trao. Enye meyi na ne ye wo lucky. Emi ami mmebi ro. Emi ami mmebi. Edi wa won fe ji me su afa mi. Menim saka mama. Medim sikechi mama dani akwa o. Menim saka mama.
FM is rocking. We are blazing. Okuma Radio 97.1. Okuma Radio. Rockin', we are blazing. Me wo Parliament Sports. Mini Okuman Radio nhwenim. Me wireless de bia no po eyo anu the phone e do Okuman. Ti misre mo amuti Okuman nyina si obi e ti ho e body nsem pa damase. Your friend me Grace, Okuman Radio, you are the best, #1. Apora Mountain, so chedi kanfo. Yenshia moa, enke bebe. Ruta, we are fantastic ankasa. Kolomashi. Yedabo. Kolomashi. Yedenam. Kolomashi. Iyanyi. Kolomashi. Aye, kale kolomashi. Yedabo. Kole kaprebe siku. Ipansebyo. Okuma Radio. The next 7.1 FM is rocking. We are blazing. The next 7.1 FM is rocking. We are blazing. Okuma Radio 97.1. Okuma Radio. The next 7.1 FM is rocking. We are blazing.
Okumani, Jenny, Kramuche. Okuma Radio. Okuma Radio 97.1 FM is rocking. We are blazing. Okuma Radio Midingani abrabo one, kaida baba pe owe biapem. Okuma radio, radio a udu radio toa. Ubenyaso achede na ubenyaso mfaso. Timisreso bia fan radio, empanto Okuma 97.1 radio. Seminyamo bana semis mecha menena mati. Seminyamo bana semis mecha menena. Amati se aware bingo semis mecha menena mati. Akwa kumpe Okuma Radio
FM is rocking. We are blazing. Akropon Piapim. Okuma Radio 97.1. Okuma Radio. Radio. Your friend me Grace, Okuma Radio. You are the best. Now. It's so sujo, and I'm sujo. If you're ready, it's so sujo, and I'm sujo. We are blazing. Okuma Radio, number 1 by Bakope, Obeka Primantama, and Kayinimia Obetuma Yaman. There's only a couple of Isra, near Warding, saying you my pa, one of Yatitu and Amoni, one coso, now 1 2 Sanamon. Okuma Radio, for Bessing at the camp for Okuma Radio, you have one Bakope. Okuma Radio. We are blazing. I'm sure for when you are crab be radio crew and so cheap about so. Quadrantry. The maestro Julius Quadrantry. Nipo Drumia.
Nipodo kuma yes you do. Ota ye boy ye do. Yes more No mi ensamba pa sima dia samba ko. Yakoya ni mo ano no. Ansana yakoya ni mo no na wonu say ye Okuma radio 97.1. Okuma radio ye nko kata 2022. Ye ko kata ni bi ye ko papa. Na kwa ye ko no. What's etuo we no enya echigirafo a na eto etuo enya echigirafo a na eto the senti hot oven HOT OVEN hot oven brodo papa brodo mu John Cena brodo mu Shatawale brodo mu Stonebwoy ana brodo mu Davido na Burna Boy walai brodo papa niye brodo yadi kwa engagement yadi kwa wedding brodo yadi ya gas line brodo papa ya yeni yeso what is sentina ajiba bia it been prepared under very hygienic condition ya packaging ye mechira hot oven oh hot oven Okuma radio yankwa kata 2022 so ya sene commentary mu adin pod bebre wo na predict and win eso ebeba so wo hwebo no na wo kika we be hwe atom se kukurodo ane na nso nyame ye be ma obi super lunch be ma obi food is ready food for so say munie and IPM also munie bebrebe at the wo shop say oni ye ko kata no me kire Okuman oni ye ko kata no obetumi aba be kan no ye ko na de nyina tumi kamera ani ti ye ko no adwumakuo ankrankra asori efie ne abusia obetumi aba kan bra wo friend panyini 0549 012 454 0549 012 454 and after 0246 43 5565 0246 43 5565 Hot oven Okuma radio Yanko Kata 2022. You can't miss the commentary. You can't miss the Jama session. You can't miss the euphoria and the excitement. Hot oven Okuma radio Yanko Kata 2022. Abaye boom fragate. Hey. Aniti wosu wetimi acha brodo ni bi. Brodo ni bo aye den. Na so we die, wetimi acha obi. Aye bobo na ebusuafo ni nyina. Ye ma me bo de hyem. Ante akua wo late. Mu nyina, wo de mo koso antie. E ba chem hot oven pa. Yeah. Na wie pese me hye unkura kakra se. Pese me hye unkura kakra wo se. Entra hoda na enka hoda. Se yarea entra hoda na enka hoda. Eya ho kira entra hoda na enka hoda. Nya wona mu no pese me kire wa wie se. Entra hoda na enka hoda. Abrante bi different Bartimaeus. Shona mi kura me kenka chen crofo ne se ya wo no fini na ya mu no wo hu light da wo hu jada wo beda wo bi na so ne nsem no na ko ne mpa so ne ba se wo yiri mpo no hu ne yiri anim da dakro one day this man called Jesus na wo twam Bartimaeus ni krom amanfo di Bartimaeus Jesus achi Bartimaeus me Mintrasi, me so de ni bi. Atena bia ye de kakra.
I tell you, many pantonka, yes, who can Yaria and Onya and Wedru, but tell me, said me, Sagana Sikopa, Sagana Sikopa, made the day, who's a Ghana, yes, and Pennyfono, Yamotia say demonstration and a strike. Sabra not demonstration, but tell me, also, no going to be a demonstration, or the Yarasa. But he used to do with the mobile and pa obia ya wo no fini na yem no hu ade da yesu ye na dom ta papa ni na abue se te me se enka hoda na entra hoda ka chon se me ne me famu nei say your how say yare say ya bill say disappointment wo hwe mema no mo yiwama entra hoda ultimate sika hwe oba kosuku a o wi aka jo se enya class no we class 10 kura ka chen se enka hoda enka hoda okwa no doctor hwe wo se wenya bibie friend mo jabroso enka hoda unya djuma ni bi nya wa wi school wa to application akwa enka hoda se batemio zanifra anka hoda dia amfana nko wuo mu dia me show boy wi se enka hoda obrabeba ho beto ba kumi su your friend Neyman on na so je ni panyi small girl bi dey dance say miura saka wo Israel aya to anamon kakra tio aya to anamon wotem pabo kobi wotem program kobi aya kwa so ni bi why Neyman ewura nsuom ba kumi enu miensa empression papa ehu na atonu yi enka hoda last one Yesu Kristo ankasa owi wosien osanko asamando beta so nansa no momfa nso so enka hoda biara ahokire no amaninya no adwuma ye yiwa fimu no ontra fie da biara da ensi da biara da ebe ye erade nka ho no hia no tenem kire o mesi ye adum nti ami 97.1 FM is rocking. We are blazing. Okuma Radio. Yes, baby. Ayame Adley Dubu, me wo Parliament Sports. Mine Okuman Radio nhwenim. Me wireless de bia no po yo anoju phone e do Okuman. Iti misire mu amuti Okuman nyina se obi e di ho ne ho de nsempa me da mwase. FM is rocking. We are blazing. Mami bring me wo, mami abinai. Mami bring me wo, mami esiabe. Mami bring me wo, eno sapoma. Sami ya mabra ma, anja mi anu ya mo. Epise busia padira. Epise busia padira. Sane busia. Akropon Piapim, Okuma Radio 97.1. Mami abinai, mami mi wa, mami asiabe, mami mi wa, eno sapoma, sami ama braba ma, anja mi anu ya mo, epise busia badia, sane busia, epise busia badia, sane busia. 97.1 FM is rocking. We are blazing. Kumaini, Yediani, the Kramute. London, Awoy, Enimia, New York, Awoya, Enimia, Germany, Awoy, Enimia, Canada, Awoya, Enimia, Toronto, Awoy, Enimia, Nasu Yin Natural, Opie Fiat. Assistant Sikabebre, Media Money Microphone said, what's it that mommy on a Sadachimi Befia, may your baby made in the theater.
Okuma Radio 97.1. Sikanu swaya ya no basa. Anichi mu mami mi mo. Mami mi mo. 97.1 FM is rocking. We are blazing. Mami abinai. Mami mi mo. Mami siyabe. Mami mi mo. Eno sapoma. Samira masi trema. Anya mi abia mu. Efise busia padia. Efise busia padia. Sane busia. Busia padia. 97.1 FM is rocking. We are blazing. And 97.1 FM is rocking. We are blazing. I'm afraid what to go for. And I'm not going for. Afraid to go to Brava. And I'm not afraid. Station Radio Man Kenya, Okuma Radio 97.1. Hey. I'm para got to go for. And I'm not going for. Afraid to go to Brava. And I'm not afraid. 97.1 FM is rocking. We are blazing. Roger Masato Suma. You know for. Now some new size of order. I'm up for me, yeah, better. What the child, you need some for some sumuchia. Yeah, one job. Okuma Radio. Okuma Radio 97.1. Chubatana sana ya George Mesama College. If you say Kutunya, Nechara Norco, the thing to win it, a Chawa Mosialini, the Gabichara Para, Waswamai, Echo to Robo, and an animal for free to see Echo to Roba, and an animal ready. Okuma Radio 97.1 FM is rocking. We are blazing. Your friend me Grace, Okuma Radio, you are the best, #1. Apora Mountain, so chedi come for. Yenshia moi, and kebebe. Good we are fantastic, kasa. Ayame Adelaide Obuo, me wo Parliament Sports. Mini Okuma Radio nhwani. Me wala sete da bia no po awio anu the phone e do Okuma. Okuma Radio. Officity echo to Brava, Nana no one friend. Okuma Radio. Okuma Radio. Apana kocha masato suma, no no from, I'm so new to signs of order. I'm a for me never. What you trying about? Anytime I put some sumuchia, yeah, when Okuma Radio 97.1. Midingani abrabo 1 side driver ba ko owe ku yapem Okuma Radio radio a udu radio to a ubenya so achede it's too easy mafu chawari siareni debi para nwaswaba eko to go anana no befo officially eko to baba anana no free oh sa wa mayeyo anaka mo oni panti we sa
We are blazing. Akropon Kapim. On Kuma Radio 97.1. Okuma Radio number 1 eba kope. Okuma Radio. Okuma Radio. Gachenya mina masemi. Gachenya mina masemi. Na mi yeye ena mai. Na mi yeye anu apna yesia moai. Okwa ma mema yema nu apna. Okuma Radio 97.1 FM is rocking. We are blazing. Mama suye no abna e ego masemio ego masemio fose ba oh masemio oh masemio Akropon Kapim. Okuma Radio 97.1. 97.1 FM is rocking. We are blazing. Ayame Adley Dubuo, me wo Parliament Sports. Mini Okuman Radio Nhwenim. Me wale sete de bia no po edwo anu du phone e de Okuman. Nti misremu amuti Okuman nyina so bia ti ho ne ho de Brahma na kase. Mom's joint ba kope. Amanfo Ekufu Road. Okuman Radio. Oh, mo ye champion. Gachenya mina masemi. Gachenya mina masemi. Mi yeye ena mai sewa na mi yeye anu abuna yesia moe akwa ma mema nu abuna Okuma Radio mi yeye George Rose ba mi yeye wai Enya sasia yaka smiti dia potoyuom onyane mapeni ya bofra anana me ni benya ye ai ni benya ye ai ni benya ye ai benya ye ai o mama suye nu abna ebo masemio ebo masemio fose masemio Okuma Radio 97.1. Oh, my senor. 97.1 FM is rocking. We are blazing. Okuma Radio 97.1. ACP Kofi Buachi Okuma FM de Pore Amantem aso se edikanfo niema woreye na woguso ye na wobeye no se yede to nsani ani a na chese Okuma edamufu a won niema bi a wokan so wodi so achede a woche ni Kofi Buachi ACP midi hu adanse se meje mpanga biye dia ya kan se yede won ase ye bo won atena se preku Okuma de ye ta mo achi preku pe sani ampani kan no o se ofie ni fie Okumande obia enti Okumane fe ya femi ajakwa mitela akroba masina ajanshi na mwo na Okuma Radio ni de bia yeti Okuma Radio we number 1 na mishra mpa amen
97.1 FM is rocking. We are blazing. Mama Suyeni, Okuma Radio. Masenio, 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 oh Masenio, oh Masenio. 97.1 FM is rocking. We are blazing. Hey, station radio man Kenya. Okuma Radio 97.1. Hey. Abraham Maneka say, Mom's joint back up. A man for a kufu road. Okuma radio. Oh, my champion Mati. Okuma from my bank Kenya cry, must say that yeah. No one broke cry, no boy, you are not Jew. There's soon be a team. Only size what. Okay, up in mind. Mom, this year I be locals. Captain retired back up. Nana Jenya Mrebel Brody Shea. Okuma Radio, they have come to stay. On my team, Mantem when you now was so call out Mantem. That's why they almost see the camp for cry. For radio to Okuma. Okuma Radio, number 1 by Bakope, or Becca Pimantama, and Kayinim, I will be to my yaman. Yes, no Yakubu and Shra, near Warding, saying you my pa, one of Yatitu and Amoi, one fossil, now one to Sana Mon, Okuma Radio, or Bessing at the council. Okuma Radio, a Yukaman Bakope. Okuma Radio. And the 97.1 FM is rocking. We are blazing. Okuma Radio. Okuma Radio. Papa Samoko Kuromo, na wombe kumate. Samoko Kuromo, na wombe kumate. 97.1 FM is rocking. We are blazing. Okuma Radio. What is a money nasa with the enemy? What is a money nasa with the enemy? Again, we are watching. Okuma Radio. Samuel Kuromo. Yes. In a bro. Okay, you will run. I'm going to go somewhere. But I can't get out of the kingdom. Okuma Radio. Yes. I'm a fool for why you be. 97.1 FM is rocking. We are blazing. Papa, an immigration officer. And a woman for training. Me do my coffee. Me do my coffee. Me do my coffee. Okuma Radio. Yes. Okuma Radio 97.1. Saladi ya wadi bana. Papa we yanko. Umami we sanko. O papa una wa anko dia wa so bere shi. Abiriwa bi wa ti wa so bere shi leje. Enfa check as enfa ma odi for Edward.
King's Prayer Fellowship. Papa ya kuswa ya yam kwan. Sada tie. Oze ukuada, wabeba bnada. Na ukuada no. Ya sorry kama. Shesha mu nyina. Osofo Edward Odifo. Osofo James aka Fireman. Baby a fire. Osofo Yima. Guy Cemetery. Majisuku Estate. How come I pass the name? I'm in Nigeria. I'm in Shampa Papa. Now you know you're the boss one, you're the boss. You're the boss one, now you're the boss. Who's the hot of his bastard and Patrona? The baby, baby. No baby. Na ye kwani ye ko Adum live band wo ma so ye Adum live band aso na ye kwa wie papa oh jagum don't the jagum ai enne ye papa ba ko ye papa atua owura atua a waka ye maame no mo enye papa no mo a wo mo ye kenkam dwumadie wo koman aduakro enso chipo ba ko so no ye wura atua Mr. Atua Angba ene na woda papa happy birthday to you yamisha papa non tun kwanam ye ne papa kasa kakra enye nkomotentin bia happy birthday interview there na nesha kakra bi ye dia hye na numunyam me so ni party ase let's celebrate him Zigibi Ochina ma woda no nti ochina musi ochina de ochina from Abraham to Castro to oze oze ajazo yede Ochina mini uchiame ye be ko boom Ochina nyame di chamia ochina ho ohwe me so a na ma woda de so ati mini wo wura atua so ba ko no na mo no wanyi chame na yesi Leno Andre Messi yesi first match Argentina first match na hwe ntimi mo that's Messi as ne ho atochima kakra ele na atanfo ni baji o eka Ghana fo ngna ga pompo abo Suarez eka Ghana fo nkwa ka pompo abo Suarez naga Ronaldo so wanyankete naga wantimi amo ay so for the na Adum live band na to manim say we ye outdoor engagement wedding party na onya band be grow ase de mama oni ajo ho dia eno ane Adum live band wo mo butu akropa akuapem na nkrabata no so bi won kran na bi wotema ban ba ko no a oka Wesley eno ane eye Methodist Wesley eno ane Methodist Basri eno ane Presby edi Adum live band no ebi ewotema ebi okoye enkran and ebi okropo akuapem wo mo a eye outdoor engagement wedding party launching graduation wo bo no kama de ama wo mo nsa no so ede wo mu nim yo 0242 267 538 0242 267 538 Adum live band ye born here edenko a aja yenchiawe Moshaf Timberworks eye wawa onyamidua chenchen watakuku onyane cyber 2x4 and assess amre and ofram afi odum enua ne adeni ne amre nyina ko Moshaf Timberworks asabeka bi awi amino kasai wo mugusu ye adwuma papa Ghana photo nua Moshaf ene etonwo akwape photo nua Moshaf ene etonwo akwemantam ye tonua Moshaf ene etonwo wana otimi to dua no makoma ko hande no watwa bi ato so what say wofo
What is it? Wofo. Wofo. Come on. And chance here, the crew dying cement and apuno. Nina oko a mushaf timber was able to me a cabby. They would have come boat. And we are you too, what? And me, Mama, Mama, Mizaka, dear no, and never got dry and carbon the amount. Theophilus Voyage as Munimutu, animals of war. Made me a distant Theophilus member. We come Methodist Presby. We come Methodist Presby. I'm a Presby. We come with Theophilus. I came up with my tired card and open hear me. Me get tired card to go to my mouth on Henry. I get more sharp number in here. Master negative in Shelby 0243 1646 74 0243 1646 74 and after 0544 988 575 Mushaf Timber Works in your papa nyina share anyhow. I love Agbemi o. Na Donzi, what you say a World Cup no opening ceremony no. Kofi Kinata betonyum. Unyanti hey, and na bisa. Almost high life no World Cup no opening ceremony Kofi Kinata be perform. Come here do one check, one sports. Come in parents, entertainment. Hey, and na say you Sebo. Teacher Oche, Akra Mamincha Mao Shedding. Afe Makrata, and the phone in Yamu opposite Okuma Radio. Mama Eku Mani phone in Yano, Mama Shedding Papa. Sana Yura Berima Santi Amre. I was your phone in Yano, Mama Shedding. You have a one a year net to me a camera. Yura or Korea. I won't. Me nintro. Enti World Cup no Ghana artist bakwa obako perform World Cup na so opening ceremony no aye Kofi Kinata no sanyu no no to a say Kofi Kinata oto sanyu na asa kramofon be san so say omuso sana kramofon nyomote ali ayina na sai ni me ayina na katum ejomo bon sani Africa Kofi Kinata lay one time Obinya wayo Obi this is Woody. It's Kofi Kinata betonyum World Cup na say during the opening ceremony. Why are they papa what Ghana nim go high Kofi Kinata. Na JDK Adom Enterprise Enfantu anim papa ne kan tell say so cement e dey sit down cement le guma hodo bebre say jata say super say ba queen bi ni nyina no George mu dey bi nya obenya bi wati ase omo cement iron rod and adwa iron and galvanized pipe square pipes round pipes angle pipes and a flat bar rosa hodo nya no kwa obenya bi omo ase ho no mo Rosa Wood 5838 quarter road na full road. JDK Adom Enterprise. For my Dauroma, Omubutu, or Manti as my Mampon Kontonji, I be who are more. The from Penny is 0244 42 95 33. 0244 42 95 33. And after 0244 857 874. Now, it's your birthday, no? As you go for Muhumia, Obia 10 Ghana, Mumfamame. Asukafo nyina yewura onyas sawa asukwa yene kwasida ako mu nyina midim birthday na asukafo PRO edi ni birthday ya onfa masen abramama wo de da so jackpot we simwe edempoe Castro anyume nam de nyina akogu meyere so hallelujah abramama mama ko Auntie Nancy Body shame for mu ho what say ye na ai
Captain Smart any Dana Samuase we wende don't you know what mema run down mema Captain Smart ne Dana Samwa yeah na what we so ye akropon de na yi bank hono want ye bank wasam no want fiche hono want ye ai oh obi dia ba say ayi efiche hono mu no ano aya o de atwa mema run down what me da se so ya me be me so ya mane kwa wa enti me ya ma borea ana wa from boneka na sembi se osi wuje maya mo nya me sobo unyame no aso ni obi ani de be mano enti wodi etubu na mripa beba wa baba maso me be mo maso ide die mo ala kamete na so ko to di bia be ya ko treni yo na unu se so de makame mo so wa From instruction, we are Blizzard. Okuma Radio 97.1. Okuma Radio 97.1. 97.1 FM is rocking. We are Blizzard. Okuma Radio 97.1. We are Blizzard. Okuma Radio 97.1. 97.1 FM is rocking. We are Blizzard. And 97.1 FM is rocking. We are Blizzard.
Okumai Radio. We are blazing. FM is rocking. We are blazing. Okumaini, Yebieni, Yekramuche. 97.1 FM is rocking. We are blazing. Okumai Radio 97.1. FM is rocking. We are blazing. Okumai Radio 97.1. FM is rocking. We are blazing. Okumai Radio 97.1. Your friend me Grace, Okumai Radio, you are the best, number one. Apora Mountain, so chedi come from Yenshiamwa, and Kebede. Ruta, we are fantastic. Oye ni asemo aboya odi ni woche abebo mesa yeah our friend me kwabra boadi ebi wo fi ba ko pe Okumai Radio 97.1 number 1 sani ebedi ni edi oni ma breme wo Yehovah ti asie meni mu asio aboya odi ni chabe sheme We are blazing. Collins,
are blazing. Okuma Radio. Station Radio Man Kenya, Okuma Radio 97.1. It's a bunch of mommy by the way the Namame. Jimmy won you. Oh, coffee. Oh, but then yes, and yeah, me free by being a bias. Maybe Pessica. It's a bunch of mommy by the way the Namame. Okuma Radio. Jimmy won you. Oh, continue. Oh, but then yes, and yeah, so just where you went. Oh, but then yes, and yeah, so just where you went. Oh, but then yes, and yeah, 97.1 FM is rocking. We are blazing. Okuma Radio. Yes, baby. Mi prasantia chimagogo. Oyenti, matupa mbesi kumasi. Matlatafu, matrama mponti. Kuna ni hakuna. Medwem jamasi. Mampongwi, mi friend bro. Oh, but then yes, and yeah, meko. Okuma Radio 97.1. Oyenti, matupa mbesi kumasi. Matlatafu, matrama mponti. Kuna ni hakuna. Medwem jamasi. Mampongwi, mi friend bro. Oh, but then yes, and yeah, meko. 97.1 FM is rocking. We are blazing. Okuma ini, Ediani, the Krabuche. Ariba mena mi edeni. Ibo asam tumiana mi fahini. Enyumu de eda na de enyumu de obetumi abo na ebeka ne obehye ama o abrante da amachi de nsu woni mbo asante achima gogo abrante ba ko a mankasa mani gine nyum ho pa na nyum wei no awie yi manya nkra kasie papa yedikan kwa ma wa wutie me ba bia wutie okoma no enyum we nkoma etosu mienu nso enkoma yewura Kofi Anson Baafo KAB ono ni K no capital A no ye capital na B no capital and yewura KAB ba bia wo bia enyum we nkoma o pa kwasi so ayajibi kwasi yankwa mijo ai akwa no bo valley no yoburo ni yankwa Allah Okuma Radio. It's so just when you went. Oh, about 10 years and yeah. If you buy me never answer, me be Pessica. Let's walk on to mommy buy. The way the Namame. Me give me one you. Oh, coffee.
Oh, but then yes, and yeah, meko. Me pesika. Eso kwenti mwami bae. Imoya dina mami. Mijimi uonyo. Uo kwenti nie. Owo batenie sanye ya meko. Sute temwe iwenti. Inako. Owo batenie sanye ya meko. Sute temwe iwenti. Inako. Owo batenie sanye ya meko. Okuma Radio 97.1. Okuma Eli, Ebiani, Ekramuche. Okafimai, Oyenti, Matupa Mbesi Kumasi, Matlatafu, Matrama Mponti, Kunani Hakuna, Medrem Jamasi, Mampongui, mi friend bro, oh, but then yes, Anye ya meko. Ifrasantia Chimagogo, Oyenti, Matupa Mbesi Kumasi, Okuma Radio. Matlatafu, Matrama Mponti, Kunani Hakuna, Medrem Jamasi, Mampongui, mi friend bro, oh, but then yes, Anye ya meko. The 97.1 FM is rocking. We are blazing. Ariwa mena mi edeni. Ibo asam tumia na mi fahini. Manamo fawara. Watukwa ntinti. Akwankwa yeni esobia mami. Okuma Radio 97.1. Ibo asam tumia na mi fahini. Manamo fawara. Watukwa ntinti. Amachi de da branti esobia mami. Okuma Eli. Biganga bebe. Oprikumasi asafo. Ono no kana sembise. Owo weni akesi. Nesonu promo. Kotoko esobia mami. Sute temwe iwenti. Inako. Owo abatenye sanye ya. Sute temwe iwenti. Owo abatenye sanye ya. Sute temwe iwenti. Okuma Radio. Sute temwe iwenti. 97.1 FM is rocking. We are blazing. Akropoma Kapim. Okuma Radio 97.1. Okuma Eli, Ebiani, Ekramuche. You will be born a penny tiase. It's a bay, yes, and away. And yeah, I pray. 97.1 FM is rocking. We are blazing. Okuma Radio
97.1. Eni jabus makute so koninya. Obiane ni krabia, obiane ni wasem, e krabia nyina nya peda. Iti jobi obiti munei, ne munate, ne frame efe, obi nim dia diba. Ya wabi pona peniti ase. Iti be ya zanya we, enye ya priya wo. Ya wabi pona peniti ase. 97.1 FM is rocking. We are blazing. Okuma Radio 97.1. Abrama maneka say mom's joint ba kope amanfo ekufu road Okuman radio oh mo ye champion mate Okuman from abanka nyo kenya kra mo say da bia minimum ho agro kra no bo ayu anajo de so bia ntie mu ni size mate Eju super woman na ni da so nyansan obrefo be emre padu ani mu twa o Okuma Radio 97.1 FM is rocking. We are blazing. Ekotuma America never nanka mo keswe Ufiani dance wake me primi mo jeni Yo kwa mi dia debi ebe Okuma ni empiani de kramuche. Neni Jesu, eso yetu ya na Yesu. Eso shebre ni na nyepeda. Itikotoko sebreba, mifare wonko wo da ebra world cup yi bai. Na Okuma radio de kro nson wa chipo baako. Ani Awurade na ye bakery. Aka bobu yi. Awurade medi bi ansa na makwu. Yeah. What of Vienna? Awurade na ye bakery. Obia nim say sabrodo ne friend hot oven. Pa. A teacher Fodi, lawyer Fodi, doctor Fodi, radio presenters. Oh, when I come as the unya brodo, any enquire. Why you wabra bonyina? Anenti Okuma Radio Yanko Kata 2022 no official sponsor. Awurade na ye bakery. Hot oven for short. Hot oven. Papa. Ebika ho. Anoda wa kekanse munti yemfa ne sane emesi mu akire. Hey, FIFA World Cup Qatar 2022 Yanko Qatar live on Okuma 97.1. A 20th November, the 18th December, 32 countries. Yeah, the 64 games nina live commentary at the April on Okuma Radio 97.1. Achadia ni die bebreke predict a win ebekosu during the live commentary on Okuma 97.1. Shannon so say Okuma Yanko Qatar jumadi no yerebe brel ewo abobo ano. Sao pasa samre obo ye chidoma ubetimi afre number say this way 0549012454 and 0246435565. Restaurant, bars, ankra samre mu pesa mu boy chidom akonya wo homa mo se mo be frɛ me enu madi nsa wo so Yanko Qatar 2022 ewo Okuman 97.1 radio. Okuman Yanko Qatar World Cup 2022 and Asia.
Kojak Oral Care at the Kojak Charcoal Toothpaste and then a charcoal toothbrush at Beja Manso. A bow se who buy a free and more a mine can a bowenum. A mouse yet na pie fita and a Kojak Fluoride Toothpaste. Yet then a brush a kawama free. A mawenum yuhiam na mouse chinam and so I drink. Yes, also a Kojak F sensitive toothpaste and then a mouth bather. A bow se who buy. So with the Adriania Anu. And I say Jania Eshe. Emma will see ya near your friend no electric shock. Nasa will see ya pan, na say Fimojan soa. And ye now Diane, Kojak P toothpaste and then a mouth bath. Kaisa obey you see Kojak sensitive toothpaste and a Kojak sensitive toothbrush no a boom. So we pay biata, ko supermarket and now drugstore bia benwo in Kratoi FDA Ajiatu. Abra makoya shopping waba se se de edigia be fie eti bachira hodo. What? Mirror. Yes. Eyisa Medulac herbal tea, Eyisa Opinto herbal tea, and Eyisa Minta herbal tea. And no shopping no. Now what me saying? Herbal tea. Eye ni jedie. Sana wakachire me. Na wo shantade apuskelenke you were here money sa I am aware no. Bo life na se yare se widie mu a. Na se wo nuru ba bia na wo babro amono. Na me soma bakokora amono. Eno na wo pe. Eno so de tofe akwa. Enye menom Eyisa herbal tea. De bia enyini ache. Afa na wo kasa yi. Eyisa Medulac herbal tea. Wo de tun so hiem kakra na adwoa. Na wo de wo kakra frem. Emfa milk na sugar nka ho. No anom ne saa. Uti paw gaga. Eye migraine. Se stress kra na wabre na hawa. Ebadwo fom ama de wo ye no. Wadwena koso no aye ne yie. Ama mogya no so apompe yie. Obi kra no wo so no. Eye Parkinson disease. Ana obi kra nya brain tumor. Ebejai. Eyisa Opinto herbal tea nso e. Eyisa Opinto herbal tea. Eno so fatun so hiem 5 minutes bi achi. Na wanom ne saa emfa hwe frem. Ebe boost wo immune system. Ewo wo liver any kidney no ho pa. Na mo ahodene da. Ene menu chef football match na ka be hye pa. Malaria fever, typhoid, ene jode sonso de ho etwifa won so kra. Ene won so yire wo ho nanom. Na firi se me chewo a me njeja me ho. Ene wo de abewo. Na ye wo Eyisa Minta herbal tea nso. E check cholesterol, blood pressure, and diabetes. Ya mani nyina empa fie hada. Debida. Abusia ni nyina benum bida. Our pharmacies, herbal and chemical shops. Dodua, Kwaisi Christian Herbal Center. Ewo Eyisa Suhum Kofodia Main Road. From 0244 413 247 and now 0248 152323. Eyisa herbal tea. Numbi na wabehunu ensesa ewa pomudirimu. FDA ahwehwe saa ejede nkrato yi mu agye atum se eye. Asempa bia ba. Upesika akostati ejuma bi. Uhia bosia atre odwadie mu. Uye government ana private worker uhia sika de ate hot bi so. Uye busumi ejuma uhia scan tempa bi so. Eni na quick credit be ma obosia mu atwa ne kakra. Eye collateral free loan na susu savings account opening deposit BRNim de hia ne se uye Ghana ni na wo Ghana card. Se wanye adwuma afiwe mu de kodia na wo na upeo excuse BRNim for quick credit it was 0302 200 390 and 0596 920-833. Number for Biara Frewa enya quick credit. Shenen so say quick credit and loan e wo internet so. Enti shena obiara ndada. Bank of Ghana ammomu dwede ho kwan na kaise nhihye da ho. Quick credit. Lending made simple. 97.1 FM is rocking. We are blazing. Akropon Piapim. Okuma Radio 97.1. Akoma Radio 97.1. Akropon Piapim. Akoma Radio 97.1.
are blazing. Okuma Radio, Okuma Radio, Okuma Radio, Jenny, the Kramuche. Auntie Mama Penny, and yet she misses so. Stringy by a mass of you, to be here, Beppo, make your Timmy Sue from Mammy Bible. From the rocket, we are blazing. Okuma Radio 97.1. Okuma Radio, Okuma Radio. Okuma Radio 97.1. Abraham Maneka say, Mom's joint back up it. A man for a Kufu Road. Okuma Radio. Oh, my champion Martin. Okuma from my bank and you. Kenya cry, must say the beer. Minimum have broke cry, no poor you and a drew. There should be a material. Only size what is. Okuma Radio. Okuma Radio. And 7.1 FM is rocking. We are blazing. Okuma Radio 97.1. Okuma Radio, Okuma Jenny, the Kramuche. You better so the money in you. Nasia Kaka, no Yami Betru. Okuma Radio 97.1 FM is rocking. We are blazing. Hey, station with your man Kenya. Okuma Radio 97.1. Nasia Kaka, Ripian Sunyamia. Emre Besisa, Amani Unu was a Nana new, I'm a one very 97.1 FM is rocking. We are blazing. Yevantus, Namanenyo Nasia Kaka, Ripian Sunyamia. Mixing every basis, Amani Unu was a Nana new, I'm a one very Yevantus, Namanenyo. Okuma Radio 97.1. Okuma Radio 97.1 FM is rocking. We are blazing.
kaka prepare sinyamia unipa diere nisio unyamesria kumamuti me bantu so na manenye o Akropoma Kapim Okuma Radio 97.1 Akropoma Kapim Okuma Radio 97.1 Your friend me Grace, Okuma Radio, you are the best, number 1. Apora Mountain, so chedi count for. Yenshia moi, and Kebeden. Ruta, we are fantastic, and Kazakasa. Me Adelaide Dubu, me war Parliament Sports. Me ne Okuman Radio in training. Me wireless the bia no pro, yo, and the phone, and the Okuman. Intimacy, I'm with your Okuman now. So, yeah, dear Hawk, the Hodden Sempa, Damas. My dear, and come up to your form, or did you miss so in neighbor? The same, my dear, and come up to your form. Jimmy so this year, Nancy me, I wish you for me, Mamma Samo, I am all. Oh, come on, you, come on, Jenny, I wish your body, I wish your Trika, yeah, my young. Come and push your phone, won't see me from Bra. Nancy me and Papa, me name say, oh, I just intimate, said, and I'm a row. A break, come and answer me and Papa. Baby, me name said, baby, baby, you. I wish you me with a young baby, say, yes, say, and I'm a row. 97.1 FM is rocking. We are blazing. Akropoma Kapim Okuma Radio. Anya nkwa na obra, anya nkwa na obra ye nyina ye brevi. Watching outside recording Studio Osibonfo ye na. If say my friend me one more prayer. Na so abushafo ndie saa. Wo brei. Wo mo hu. Sorry ba hanu ma no pa kwa nwumre yi. Abushani bia ni ho awahu. Ma menye yie hwe. Zigi atu kwan fi oda batena hai. Abushani bia hu ye. Abushani chirika. Ma zigi nto escalate ba ko V8 mienu. Wo bete. Ye ne yam yakra so ye yi a na diskaduro sa tawachi. Oh munya no oh escaduro. Uti anye ye na yiri wuse kim. Hey! Anya say oh. Dana Andrew Hamilton. Ayo bia watonyu wa Ghana ha. Minyu ni bini moni yo. Oh yeah, obre. Mani nye ye ube usay kuto no. Ade three salute ye moni yo. Anabako so kamprafu bi. Events are folding. Ebi margin konwa. What in front seat Obaba here. Some many a friend Diana and Hamilton. Nana papa a Pentecost apostle entry ba. Wakasa. Na sama Diana and Hamilton can in an Ocadia ma a ma. No cabisama mema. What's a sabi? A year a mema noa. A year montan to the enchamo yere no mono. Woman a young moment in modern Sabi doom paswa. And as a major cancer na ye. Enti mema nso aya mamu ntwen wate ase wona ma na o hye bibia se handkerchief se bibia ya kama mpabo bi spray bi ade bag bi no to akoche oyire se be yedu ho no mu a enkoye delay 30s yeah na anopai na opanyi ba ko de asem bre producer wa hanom we de mu haya eye commercial bank importem ho no asa amanfo bi de ho no ma adwuso krobo area wasi sebe mu amodwun so commercial bank importem ho no krasa mu ha ho mo ne sente papa eti we de esrem panyini we nya koma tanka sasem wa wudi se ba bi asebe ugina adwun so enye aho
commercial bank area hɔ no mo a baabi a ɔdwo so gu na nyɛ bɛkɔ bi fie ɛsrɛ mu munya kra na cent no ɛnyɛ yi wɔso wɔn de nduru agu so anso still don say saa wɔn de nduru agu so anso still a adeɛ no ɛyi nka ɛyi hwa excretion is the removal of waste metabolic substance from the body cell na waste metabolic yi na ɔsɛ wɔdwa nko deɛ wɔn kɔ home nko ne mu ɛwɔ so na esika gu sika so mpɛ dwen so sika mpɛ dede Abraya kame manso me mpaba Debi Minim se debi ebe yo Ebusie me ubeyamu Na wo kyerɛ mo na kyerɛ sɛ ɛkɔ kyɛm yɛ sɛ du fie hɔ no mo ta dwo so gugu tani mu ɛhɔ na ɛkɔ Mom don't do that Mama nyesa ɛsrɛ mo a wa yɛ ne mo a Ajay, I said the Mama Randa that I said Kofi Kinata, Obato Nyumo World Cup nase. Aye. Kofi Kinata. Yeah, Kofi Kinata. Yeah, World Cup ye koso e okate. Obebo nyum e wasie. Ade nyina timi akonkan de amaye. We Randa wa mede ma o. Ade by kanka tesi. Yami na ye bakery. Hot oven no. One of create official sponsor. Official sponsor. Ayenko ayekata 2022. Ukrai mu ayeko. Onada Roma and Yakan Sim Yadi Achram Kama. Obian who ye born the Nijabem. I see mercy so when you're not Kakra, Leno Mercy at a prakakra. Yea, Nane Papa back on the birthday now order. Then Papa Cassetto, then Papa Casse we are. And then Naka Casse sorry. Now Obidia Sembia Ba. Fear no, every man to the Numotu. Now you're here, dear. Say a ton assassia. Ensure that as in moi. Your ton na. Papa, you are twice as not to ensure no. Ane wa obia mesebi meme mesebi kra mojeje no papa obia so mema na abo amanum suo ho esanse wato asase no ato nsuo no de pi so hey aye bobo mori shemufo latafo mama akua cheche mu nyina wiei hey yo na meye mewa 97.1 FM is rocking. We are blazing. Okumaini, Etieni, Ekramuche. Sika
Yo, Sabre, yes, Saka, yeah, Papa, Atua, line, so ha. Ajatua. Papa Atua. Afishapo. Okuma Radio 97.1 ye. What da so? Happy birthday, Afishapa Kasian Koma pa yema. Awoda Kasia pa. Medase. Na Ajatua, what ye? And then you shall not just say, when you're fishing 69. Sister, 9. Oh, your monster, your monster. Yeah, Eddie, a year can come crew for in say, Omo, I would papa, I feel Okuma, at your cruise to a cheaper back manager, head of sports, presenters, Nina, say, Yamau, happy birthday, especially Ziggy. I branded up a hot to this, I know. Ziggy, so my order, papa. Me the winning answer. Onyame ya adum na say, o metu ya onyame ya adum ya 17 ye be head edi. Na asembe na o ka kire ye matiefo, especially kenkamefo, o mo tie mo, ene mo so mo amutie Okuma Radio, adokron so chipo ba ko bra wo dey 69th birthday. Oh, me chio bia na me da won so ase. Say won so sa mfisia aduasia akron mu won so ka ho bi na ama atuma sumdwe mu nti me de obi ase won paebo en won kuranhye en won tene nyina no en ama ne mete ne ameti me de obi ase na won hwe manum ya berepa bi wo ho no ma ye ba betia so na biribi ansa koyie na ya tikwi no mu fiye me da obi ase yo na we know ma obechi ma nwumre na we ya awodai Pachase we know ma obechi ma nwumre na na ya awodai na me say betie won ana we ubechi wa ma na uchi ma nwumre na you me tie bia you me ya me ma ene me yire ene me nuanu nyina wo nyina asumdwe a wodi amana enti na mete na meti me obi ho kra woni na ma wo mo asumdwe na wo beti se ni din wo ha na o ke ni din wo ha obi a ma me so ha oni bi enti me da wo nyina ase nya meti biara no wo nyina aka ho bi enti do biara ase na emprepre dia ever na o sha o ka se kro o shen guest house bi dem na me ye record Bible yeah audio recording okay Old Testament no Moses no na Judas no na mo record wo mo anamba Judas afim mo ba Judas afim Judas you know why okay you entino 7 years ago okay New Testament okay you no 7 years ago na say na wa ba say yenye otino yo aja tu ya oyahini ofifa ofia me no krom ne ma me filate okay oko school wo he mi school kwa de nkura bebrew akim kwapiase okay o asuom ho na me we primary school na me betu aso me no kuro afe baako na me tu aso me ko tu aso ko wie wo ko ta na ja sikani fienti man ko secondary school ye tena fiesia wo twi tena kura ye biribia na ja onyame buwe kwa ma me anso na me ko training college wa bitifi okay nti bitifi na ho me wie na ja kira de wo school bibiri mu na san ko university okay ana ko Ghana me ko university no be ba no be kira de obenkum okay enti benkum na me fi na me ko Bureau of Ghana Languages ko head e ko atmpi session okay nti ho me pon adwuma na benkum o kire de o kire home science na girl science na boy science no kware ni na me sheda kire pa ho elective literature okay me na me kire kwi ngakra but na wo sheda de man pa de elective literature ene wudi 69 birthday Okuma Radio kenkami team yani ye manager ene mtafo nyina se ma woda papa wate yo me da ma sepa da ma kai me ya me chapa nti anyuma ye bwa ma oni yenkwai keda wase baba We are blazing. Okuma Radio 97.1
97.1. Piara wata wase wono. Sana mama na drum ya chuenyo. Piara wata wase wona. Sana mama na drum ya chuenyo. Sawawo juda chuenyo. Sawawo nadasa chuenyo. Sawawo mukuda chuenyo. Afia kaba botuwa chuenyo. Okuma Radio. What's it wono? Sana mama na drama ya chiwenyo. Obiara what's it wona? Sana mama na. Afeya ya nua baba konso ewo Borisham market enenso eya wawoda enti market fi DJ eya Donzi so mawoda papa happy birthday nkoma market ewo Borisham market nyamishaw age gracefully. God bless you. Happy birthday to mo. Inti mprempren ye be court. Ye gurande na asam ne be obi ato asase am obi ewie no se insuda asase ne mu. Enti okosabi no se miwura wo ton asase ne nyina ma insuda ma to bibia me ma kwa mo bia me sensu ne bi. Davida. What on the straight? Happy birthday to you. Let me talk as this. Let me talk so. Aje. Number everybody agro and you ready asua de. 0205 818 748 0205 818 748 0205 818-748 channel so na brede so obemu entempa obaba kana asem ama yetumi ate aniti yenua atenase no de asamba dai ene ye ka se nke ne be kwa asore aha na mu asam na basa na wo se ye hwe na ye di yi atu yi e fa nchi aka se ma municipal assembly for mama e ye friend Barbara Auntie Barbara we mi chawo municipal assembly for e wo kropon akuapem and afi okrefo so DC ene butafo mi se sabre de mo di djuma na wie shecha mu nyina ye ma ja akwa aba na afi asema de be dai ofi ha no ye ne puma siribie aja ye ma kwa bo ye aja na ho ye de nyame na dom na watiefo nso ye atiefo no bia ho ye sisi akra na ye ni baba akodi na woda ye ni baba akodi na woda ye kan bo mu e de ba o de ma wo mu ye na ene no ye se nke be kwa asore na mu se ne udi asem na gura ha no mu ahopopo no ya hwe asem ya nka ma enye yi ma yentie we de ntia me de asem ne ba me di kan de ma asem aba ha ba ko ye e ma me di ama me nti na de to so mi unu ese me san de ba na mechia watiefo any obi bia o courtroom ha so there bia me ba ha na abranti o jina me nchen no pese we di me ho fa me so Timesre abranti bi ho no ma call him to order I order him okay yo masamu tietia ne say nyame adom afi na misika no misaka misaka na misi o usisu dia de ba ko ese wo to eto ho japade esombo asase ka ho ana makoto masase koto asase ne wo Lower Hill down ho no down ho no na unse be poni ntino ana nso na bi piepie fifom
Inti we na asase na so kakra be 3 plots. Okay. Na mienu 2 plots na kasa na mete so. 1 plot in the meantime koso. Inti we na me do koso asana na nsuo epie wo fom ho. Okay. Nsuo krochin ni bi no krochin be pomusuo no. The dead ni bi no. Yedi bi yapa ye no. Ibi pie ho. Na we na sana o ma me no mo bohye wo other side na koso no. Corona okay. Eko side ho no. Mo so mu na wo twa na mo kwan bi na mo ba be sansuo no. Inti yendra yumre mi wo ho na hu se ba ko ewura asase ni mu. Bi say akrache wo be pede wo asase ni mu. Wo se agya nsuo ni e wa na e ba be sadu masa. Nsuo ben wo se nsuo na e wo na nsuo na e ho de. Me na e masase. Ana me se nsuo no efi na eko. Asase ne mu nsuo na mi ame de mato ho na. Inframa ne kra e fa asase ne so ka mato. Mato inframa ni abo be fa asase no bi ya media. Omo so mo nti ase e na aye pupo ho na me se na okuma court de. Me ne masem ba ha mbedi ama me. Inti mi pesa me kire mo se asase ne mato. Bibia wo so bia media. Inframa e fa so. Nsuo e dam. Bibia wo so bia media. Inti mo ma ho. Yo na yetimi to asase any issue ana anwumre CAC sorry wo ekropon akapem ebe dwumadi bia omode asemtire ede atoso say how do you value your god and anwumre na wo mo hyase wo CAC central wo ekropon akapem ti bia nko so fraba boboja ho no mo na de nyina tumi akonkan ibedi hu komo akire na mato nsuo ni na mato media enti sabre no ba ku bi kwa twam ho o ma obi ansa nsuo ni bi ba ku bi kwa tren fa ho enu ka se fam asase ni mo so mato asase no enda nsuo nda asase ni mato no enti obi ama sa nsuo ho mi hia obi a ho se wanto nsuo no mato ni na na auto asase na sade o so wan dia no se nsuo de nipa sanom nipa wonom sa nsuo no nom o de mo tiefo mrem 0205 818-748 0205-818-748 0205-818-748 se papa yi ukoto asase na ensuo wom ekro na wo na chi fo ba so mbese ensuo ni se wato ensuo no ne asase ni nyina eti obi ama so o de che bi edi kan but ya line so hello Odise konkuru be ni Odise kwa chini. Odise kwa chini bajo o kete free fa. Manfi bajo mo hu ye. Ya hu ye. Akwa kwa chini ma ye nkwe. Papa no ma mbo ni pa ni tiri ya di wo nko heaven. O wo nko heaven wa hu. Suzu on fa mo tiri mo de. Se wa to asase no bibi o so ye ne dia. Baby aga ni nyango po na egbo ye ne de nyango po na egbo nti suzu on fa mo tiri mo de. Yeah, that's why kwachi. Hello. Odise konkuru be ni. Ba se ko fe kan. Aja ko fe sante ba jo ka se free fa. Ba se taxi driver. Taxi driver. Michia na nakwa behire kuni na nada behire ona boda mbo twene abusuafo nya wa ebru why. Aja chewa dwene enkwe. Papa no e mamboni. What's it? As I say, I am Mamboni, as I say today. And we say, I'm quite convenient, quite not also my idea. I say, where would you? Now, insurance, when I have to assassinate, so no, insurance them, so I told you now. Anything on Pasoriana. I guess on Pasoriana. Why I didn't be a banana to the Prince Anoma. Oh, man, you be open down. That's a common number of Australia, how many you know. Okay. Yo, yeah, that's it. Taxi driver, bro. Hello. Odise konkuru be ni mama Joanna. Nini. Ante Joanna, okuma ni o. Ogafmaya no. Mo. Ene asema da fi ani o. Oh. Mero kwa ho. Adentia. Obi kwa timi ni enti amira ho ni se. Obi timi se da type di benefit. Mankofu bu a wontu aka. Do a whole man of the omnitia. You should be a UVA. Assassin no cassa and the challenge. Nemo since you appear with your overtaking answer, unless I say, well, drew her captain Sunusia. She in Sudia, Obicho Moa, so Pinsuna would then watching a woman, they are fine.
na ne atua si asase no mu de obi asim saudi even we je ho ban korampa obi timi sere o wo ma mu nsu yi baako na so ka se wa to nsu wo atom frama me ne nya adwen asase no so wa to ya to ama no ya ti ase wa pa asase no ya ti ase abu wo me yode nsu wo me yode nemu no aya wo de ne nkyere se imodi nsawo yo Debbie nsu abu wo mu de yode wiase su kura yode yada wase no nsu ne wo mu ne pa de nti nsu komuni ni penwu yada wase wa asase hu yo hello okay 0205-818-748 0205-818-748 hello what is your conclusion? Okay, ni olate. Mama kuya pajo ho ye. Pajo you na so. Nyame dia cheme o chana na ye ma wo da o chana mi di me birthday. Yo. Ti ma ba ji bibia. Ma ye kwa wa che wa dwen. Oh, usule di ya panicho. Omani saw nkofon saw. Ya panicho. Na se wa to asase ni open no de ye. Oh, eno de ye treno. Asase ndo nya serve ba nsune de. Nti ye trena. Awon saw. Ya da wase. Hello. Adesha hey. Salo. Yes, salo unkwa no hili. Seno ka hili no na salo ana ba no. Akuma ni o. Yo, salo unkwa sore ben. Basoni for Pazi. Okay, CS4 Akropon Central edi djuma nwumre. Nti mu nyina momra ho wai. Yo. Charge ni yankwa salo. Papa ni ebe tani so wa ta na nchiri di omo won so. Obi anke se ye ho ni ye meji. Onya na wato nti ni di omo won so. Uga se omo won na so ya bo etirmodin. Okay. Ese su wata weyo. Na omo ni zo mu hiyan so no mo to asase ma no no. Bi e wo wata wo yo no to na asase. Sha wo wata wo na asase me ye wonde. Okay, so maybe say chronofo na to man na say ba ko fom na ko to man. Open case asama wo kan kra me de asase no me bai mo wo ho. Man to mo hia nsuo na ka mo to asase no man to. Ma to asase na. Enti ma to efi na ko mo bia me se nsuo ho. Inframa na efra so na ma to. Obi ametwam kra ho. Me hia obi a ho. Okay. Me amasase me ana ma to. Papa je asase no wa to. Ma to. Nsuo mu nyina wa to. Nsuo abo bi obeba so bia kra me amedia. Hello. Aye baba. Papa. Trump. Oh no, Gio no. Oh. Come on, be my son. Oh no, Gio no. Ba mi chiano why? Mami tie wa adwen ansa na no we fi Bube. O say good evening Okuma Radio 97.1. It's Bube greeting Yaro. Yo, my uncle. Thank you. Yo. Me pa chow. Asase no ayabia so ni buwa e bura ya tu. We ye isu a epie wo form, isu we epie wo form, e form. Epie wo form. Aha. O say ye kesa no obi mu ndi wo hu ni wo so no. Ebi tu ko piale wo su ni chen. Abi di obati makete se mo bia nsiru bio. But you said bia basa bia ni esu no. No se bia nsimu dia enu aya dia. But ye kesa no bi ko dokura odi no fi saro obapiale wo su no. Abi de mi for me manu kwai. It is also mo bia nkoma ye hihwe mu na ehu se obi ye boni wo su no ana obi ndi ni hu ni wo su no. Aje me manu kwa se on sisi so. Because the Subidaha, who could my papa who num you. Messi for Jamu, Jarissa, Papa, and Tiki, your family are questing. Oh, it's a job here to Munum. It's a family south here, or what to more solution. Okay, ya kwesi. Is you know. I was from Haya, yet it is so. Okay. No more for couple, sir, would you cry in a better? Where the other be answer? Where the other would cry, would the bucket you won't say be? I remember because also young lad the blower or good this is your fan too. Okay. That's all the power or see I didn't so far what the answer. Because the people do. Aye, Baba.
Papa. Asase ya toma papa yi. Obi a ni sika okrom ho na wato. Se se ya toma ho yi. Oya ho no to otum. We are from Mania ka usu be body toy. Odi me say the party bi wo ho. The party na show because obi ada me su da here. Na no wanya se na ni me say so hu hia no. Anu abeto wo ya from Mania utum nto. Jo. Yebeda wase. Yebeda wase pa. Aja, em say na de meda na sepa meda opani afre ya sepa na matikura se yesi ba ku nsuo ba ku bi tene efa as anafo ho so beto debi from assassin mu hokra no ko si omkwan ma obi ama hokra obi ama ho no debi na amayo boni bi ana amayo kro no ayo boni ani mu nipa ayo boni bi obi anya me boni masem na ne se asase amato intimato de bibi e woso biya no wo de niti se na ofrefo ba ku bi ka se ade me kwa asori ana na okwa asori me kwa asori onkwa asori me kwa asori and so praise be me kwa asori yes for kra ye a program o central yi me onkwa asori metimi akwa ko jomba me kwa asori enye se mitiri mo de me kwa asori me de ani se asase ne di oh praise be me de ani se asase no mo bi amaso nsuo na ewo so no mia mi nsuo na apie enti mo pe anka mo toyo 0205818748 0205818748 0205818748 yemfa ya akokese pa ema eye bright choba omo ba ko da fam yema ho hyede papa afi ewura ochei and afi ewura ambre busua okropon apem 0205818748 na ya klemu se hot oven yanko kata no dwumadie no so papa hello Anisha Konkrobeni Benuye Benuye obro de how to kwase da why imate bonya bro de kama kono e de no bo homoden pa yo akomani o yo chafe mangano na bacho yankwe yo mini apere mano nyanto be ase na onu ya otugo ikrampo yakopon na adomun ena watene se mama ni wenye study asasa nti watu asasa na se ntu na se okuta obi na wonu ma uso won kosa won ko wasasa na mframa wasasa no so kra wo ho me nso wo hu me yakopon de asande watatu aka wodisikatu aka yakopon de to ma na nko be aka asase na me ka asase ni nsuo no watatu aka na krese mframa no se wona asase so kra wo ntwom fa no ha wo medim yakopon to mframa no ho me odete wo ti yi mana ngo be timate aka onyesa oba aku na oku musoro na amanse nyina eke bibi nti onyesa omo won kwasa wuzini sho anyume so yeda wase Benuye yechia borishe mufuo nyina wase papa ja sana grofo kan o se eno borishe mu se mo bia nkwasa bi because from agro wontu aka ntino emom watifo no ase metiom kakra but me mo nsa bebre on besa kakra bi me mo time de beto ho me mre beto ho so mo pene sa dia me mre beto ho obi aba ho man so na wadaro man kotie no hello Anisha Konkrobeni Adeni 442 long time ago in Bethlehem I did. Meto catch papa Akumani yo 442 my uncle so until FSU be afa ho yede aja watu FSU afa ho ana afena me ba beto afena ba beto and yes I know you go so for dia you go better say asawa the ni me ya meto afa ho na afa de me de kraman kra tum ose enche bia no beto wo no de kraman si ho kraman ne sibo na me de beto fio yo 442 yeah that's why nanya jata ene sibo fio because insuo no money me twen man so de den de me pesa intimisrew jo mo bia ma 0205818748 818748 usubetumi Edward Jonchire ede aba okoto asase no ensuo da asase nim wose wato bibia atuaka ekromuofo no bia memese ensuo asase so biu obakra na ohome are very careful
But me ajo ho no mo. One person see bia 520. Akati man makumako num. Never does any sorry so. Ye ka say hot oven Okuman radio Yanko Kata. Jumedie no was so papa. Wo so pese oba na be so yasene. Neba o sport wo, neba o pap wo. Neba no comment no wo so betumi aba enche na man betudwa e de amount. Hello. Hello. Okuman yo. Esepe. Ani se kokro be ni. Hello God wa sa baby. Latte. Yo. Yo, adawruma my kwai. Oh, yeah, nsu no nyamfa anye adwuma ya kase no. Onyamfa anye ne so ye. Mama misa na ma. Eja pacho. Mama yaku asase no. Obe so adwuma sisi ana. Debi asase no 3 plot meti ba ko so meti mienu so. Okay. Na ba ko na me yesa makoya adwuma wo so na me hu se na nsuo e wo ho. Ankofo e ba besa. Na me se fi na ko mo maso mo bia mesa nsuo no. Mo bia mesa nsuo no. Mega what ya say? Japani show. Trani esro ne duta mo de be adwuma na we su wan no bia baby. Yo. Yes, Rena. Yo. Say oyenipa. Asoro no nko but e pa suru bia ma no. Why? Nti Rena maye. Mo kai wote. Why? You. Was pa. Me fa ho adwen. Ase be fa ho adwen why? Me fa ho adwen. Mo. Yewa frefo ba ko mienu ba ko pa kan. Ye fra ba ko pa kan. 521 0205 818 748 Yeko Kata hot oven nyame na ye bakery aka hot oven official sponsor Hedema Okuman radio 97.1 Yeko Kata no Brantam ebi abanti brabeka ho sanete na yesi nam dodo ho no ensen kwan na ye nyina ntimi nyi ni World Cup de Ghana amfa ombefa aha sanete ne yakoya ni mugagra krasa edi agra what's me twa talk ran say what's me twa talk open case here meda wase meda wati fo ase omo mo frɛ meda omo ase ma de srede nam de to ho me hu say na obo pano bi hu the road hot oven me yiri title bi ebe fi ho o yiri title bi enti me de ahyehede beto ho bo aba be say nsuo ni bia no o ba na okura hot oven mienu udi bremi dia o be say nsuo ni bi o be say nsuo na okura hot oven eno nko a udi brodo fufuro bia ba wonye this a hot oven cake baako no any baako no chocolate as a miloni baako bi as a miloni makano eto bia be say nsuo na okura hot oven dia oven me ma ne kwan as nsuo no na be say nsuo na okura hot oven dia en pacho yo ya da se papa Okuma adu akronso achepa ba kunie Muhammad masumu a etibo tonto abusuafo nsase ne ade nsuo da sase mu yesi yaton ena kofa ochene oyene yabai ena kofa oyene yedi yabai enti osemo ba obi ankura eye hot oven oba kura hot oven ewo wonsam ena de bade a be mo asensuo no wankura bi dia aso be chele we fi eye bube enche ase good evening Okuman radio 97.1 ase yetiemu large ninchia kase ngoma yaro ane afia bushafo ni nyina ho ni nyina na mtumi nchia ya gabo aprede yin na safro kwampa afi Sike Memorial Lodge akuya Nigeria Charlie Ewodewu Japan construction Star Oil checha mu nyina ye ba ne be kan kuna fi asore so Okuman radio 97.1 97.1 FM is rocking. We are blazing.
Radio 97.1. Okuma Radio. Line up, my squad. Line up, let's go. We are blazing. Anti who call a concession in the air. Now the hot of you know I can home. That is a chimney come party amount. One for hot of you and Quadia and was so papa. Now Christ Apostolic International Church, Christ Apostolic Church International, unbeatable, Akropon Central. Say Jumedi Atuni. How do you value your God? Jumedi shall say a neck of May 23rd. Obia Mra so Fraba Brian Wabakra 1 Kings 3:5-6 16th to 23rd November 2022 Ebreno Numre no Siane Papa Pepe Commission no do bebo Prophet Peter Ofori ono na dwumadi esi na so osofo Jesu be bɔ ne chidom papa na watwe wura mu de enya children service Christ Mr. Christ the King. CAC Don Bitabo Church. 0243 50 99 72. They need to make one kind. Come on, now it's me. We are the now source of fair. Afra for near Tifu, I'm afraid that Muna say. Now, can I say Yaminaye Bakery? Yamit Naye Bakery. AKA hot oven, Mr. Short oven. Woman will cry a sneer. Yakata 2022. It is sport, pub, restaurant, Upia, Oton, Satwadiano, baby. No, Pese, Obebe Kahono, but to me, Abba, and he let me a concan. Come on. I think Musum, I didn't go to Kamuzumia, Kama Kahono, Kamabu in ID. Ofo. And soon Yami Yazuomu Executive Pub, Superb Lunch, Womunina Akawa Yeko, na Adina to me, come on, also catchy, wait to me, baby. We did the Kwame Hen that commented for Yam Ranch and a D boy, Rachel Power One, DJ Donzi, for DJ Ziki B, McFadden. You will be monitor proceedings from afar on the question J. Yadamunina say papa Ura KB Debi Ameka. Thank you very much for the opportunity. God bless us all. Nami adumwa beti nka agba nwumre ansa na yemu bi yegbekata kofie. Nebom, the strength of a man without the help of God is a wasted effort. The strength of a man without the help of God is a wasted effort. Mitamu ase nyamisha mo pa Abrahama oje birthday mama ko Auntie Nancy nyebibi aja kwasi flowers nyebibi ona bi nyebibi na maze papa na Desperando gracias. Line up, Baba Squad. Line up, let's go.